Bio sam u svojoj sobi i radio tipične stvari za jednog tinejdžera. Dugo ostao budan i lutao kornerima interneta. Nisam obraćao previše pažnje ničemu osim stvarima koje su mi bile na monitoru. Bilo je rano ujutro, ja mislim da je oko 4 sata. Svi u kući odavno su spavali i soba mi je bila baš ugodna i topla, iako je trenutno bio kraj zime. Tek prošli tjedan promijenili smo prozor jer gubili smo previše topline, pogotovo u mojoj sobi koja je imala stare, one drvene prozore. Hladnoća je sad lijepo ostajala van. Ne znam točno što sam radio tu noć, a vjerojatno sam zaboravio zbog šoka koji sam doživio. Čuo sam zvuk na prozoru, nije bio zvuk kukca kako udara u staklo ili kapljica koje su padale sa kroha. Ne, ovo je bio čudni zvuk. Zvuk lupanja, nešto što nikad prije nisam čuo. Nisam previše razmišljao o tome, možda jer sam vjerovao da nije ništa jer nisam htio doznati što je. Ne mogu točno reći, ne znam. Ali na trenutak sam tako sjedio i jednostavno sam slušao. Bilo je nekako u ritmu. Tap, tap, tap. Trajalo je samo 15 sekundi ili tako nekako. I odjednom je prestao. Zadrhtao sam, ali brzo sam slegnuo ramenima. Nakon još sat, dva surfanja i ne gledanja na prozor, ugasio sam kompjuter i pao u lagan, ali ne baš lijep san. Drugo jutro, nakon što je sunce izašlo, otišao sam do prozora i par minuta pokušavao sam replicirati onaj zvuk od jučer. Udario sam po prozoru sa laganim predmetima, čak sam ga otključao i zaključao, ali ni za život nisam mogao proizvesti taj zvuk. Sve što sam pokušao nije bilo ni blizu. Možda sam sve to sam umislio, uostalom, stvarno je normalan dan. Sve do večera. Moj otac došao je doma s posla u normalno vrijeme i primijetio je da je u kući zagušljivo. Došao je u moju sobu da otvori prozor i nikad prije u životu nisam poželio da budem gluh. Otključio je prozor prije nego će ga otvori i kad je okrenuo ručku, proizveo je isti onaj zvuk koji sam čuo prošle noći. Ali moj prozor se otvara samo iznutra.